сабре ҳаст ки 300 савоб дорад, сабре ҳаст ки 600 савоб дорад, сабре ҳаст ки 900 савоб дорад. мега сабре ки 300 савоб дорад ҳамоне ҳаст ки ту дар ибодати Аллоҳи меҳрубон сабр дорӣ. ҳамин ибодатҳоеро ки бардавом иҷро кардесай, зикрҳоеро ки анҷом додесай, ба вақташ ҳар кадомша анҷом медиҳӣ, ҳамиам сабри дар ибодатае. мега ин 300 савоб дорад. 600 савобаш ҳамон сабре ҳаст ки дар нофармони худо сабр мекунӣ. ҳар чизеро ки худованд наҳӣ кардааст ки наздик наша, ту сабр кардӣ, наздик нашидӣ, анами сабр 600 савоб дорад. аз дастут меа ҳамон корро анҷом додан, лекин намекунӣ, сабр мекунӣ, анами 600 савоб дорад. вале 900 савобаш ҳоҷи бобо ҳамон савобе ҳаст, мега ки вақте банда бисёр дар мусибати бузург ва аввали бор мубтало шавад. мусибати аввали бор бисёр мусибати вазбинае. хеле ки дар ҳадисҳо хонда будем, мега паямбари нозанин мома пеш як гӯристоне гузашт, модари болои қабр гирья мекард, барои фарзандаш гирья мекард. паямбар гуфт ки васбири ваттақӣ, модари азиз гуфт аз худо битарс ва сабр кун. мақсади ҳаракатҳое ки ту дорӣ инҳо хайре надорад, ту сабр кун, аз Аллоҳ битарс. ӯ нашинохт ки ин паямбар аст. баъдан муаррифӣ кардан ки медонӣ ҳамин касе ки тура насиҳат кард ҳамин паямбар буд. ҳатто ин модар баргашта мегӯяд дар ивазаш гуфт оли мақсад ту мусибата надидай. агар мусибата медидӣ мақсад мара ин хелӣ гап намезадӣ, оли мусибат ба сарат биёд баъд мефаҳмӣ. баъд гуфтанаш ки эй модар, ин ҳазрат буд, ин паямбари нозанин буд. вақте омад азрхоҳӣ кард, гуфт ман нафаҳмидам. ҳамҷо паямбар мо гуфт иннама сабр инда садаматил ула. ҳамин ҳолати аввале ки болои ту гуфт модар мусибат омад, дар ҳамин сабр кардани ту гуфт бисёр аҷри бузург дорад. ҳоҷи бобо ин рӯзҳо мегзарад, вале болои мову шумо як дарвозаи савоб кушода шидагӣ. ин дарвозаи савобам боло мо напӯшонем. ин савобҳое ки ҳозир дар ҳамин хона Аллоҳи меҳрубон додааст, ира гирифтан дар корае, ира раҳо кардан дар кор нест. зеро худо раҳмат кунад бобои мулло шарифа ки яке устодои мо буд, ӯ ҳазрат мегуфт ки мо балоро ба кас ато накунем то ки номаш зе авлиё накунем. ин бало гавҳари хазинаи мост, мо ба ҳар кас гӯҳар ато накунем. вале ира агар чанде мо бисёр чизи бадам ки бишуморем, хубам ки нашуморем, лекин азизои худо мегӯянд ки як гавҳарест Аллоҳ барои ту додаасташ. барои ҳамин сабр бародарои азиз дар ин ҳолат, вале ҳадиса хонда мега аҷабан ли амри лмуъмин инна амраҳу лаҳу куллуҳу хайр ва лайса золика ли аҳадин илла лилмуъмин. паямбар гӯ ҳамин ҳоли муъмин аҷоиб ҳоли зебоае. худои меҳрубон чӣ як мақсад бигем назари раҳмате бар муъмин кардагиае, лекин ба ғайри муъмин дигар ҳеҷ каса ин раҳмата додагӣ нест. хел ин асҳобатҳу сарро шакара факона хайран лаҳу. агар як Аллоҳи меҳрубон ягон тараҳҳум мекуна, ягон коре монда кушоиш бида, агар шукргузорӣ кунем, мега худованд дар ивази шукргузорӣ тара чӣ дод? аҷр дод. ва ин асҳобатҳу зарро фасабара факона хайран лаҳу. агар ба шарти боломон як зарар овард, сабр кардем, ин ҷам подош мегирем. ба додагишам шукр кунем, савоб. ба мушкилотшам сабр кардем, савоб. барои ҳамин ҳоҷи бобо дар ин лаҳзаҳои бисёр бисёр савоб аст. вале як қиссаро хонум, ҳазрати мусо мега пеши нафаре рафт ки кадом дарандае мега тамоман хеле ва хеле мақсад зиёни зиёд додааст. ва ҳазрати мусо мега ин бандара мешинохт ки бисёр бандаи худоҷӯ худотарс буд. гӯ Аллоҳи меҳрубон ҳар чӣ ки миёрӣ худат медонӣ, лекин ин банда бисёр бандаи худотарс буд.
میگه به حضرت موسی وحی شد که موسی این انسانی را که ما به این حالت خیلی دشوار آوردیم، این از ما یک منزلت و مقام خواست که اگر در همین حالت مبتلاش نمیکردم به اون مقام نمیرسید و از بهترین مصیبت بالاش آوردم، زیرا که اون مقام ای طلب کرده بود به همین درد میرسید، دیگه به عبادتش به اون مقام رسیدن نمیتونست. بین خدای مهربان به مصیبت و به بلا و به مشکلات بنده را مقام میده، بنده را منزلت میده. فرعون را به عمر ندادیم درد سر. برادرها، این دردم خدا میگه نمیتون به هر کسا. هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول بلا فی سینه صاحب دلان رسد. این حدیث پیامبرمونه، اولین بلا به سر پیامبرا بود. فرعون را به عمر ندادیم درد سر، زیرا که اون نداشت سری دردهای ما. نمرود را ز قدرت ما مملکت رسید. ای ذات، ای پروردگار، تو دلها را دیگرگون میکنی، دلها را تبدیل میدهی. از این خاطر تبدیل دهنده و تغییر دهنده دلها تو هستی. ای ذات پاک، دل مرا در دین اسلامت مستحکم نگه بدار. این دعای حبیب خدا بوده است در نمازهایش. از این خاطر ما هم به این دعای حبیب خدا پیوست می شویم و دعا میکنیم که خدای مهربان دلهای این جمعیت ما را، دلهای این مردم تاجیکستان ما را در اسلامت، بر محبتش خدایا مستحکم نگه بدار. از این دلهای ما خدای مهربان حسد را، کینه را، بدگویی را، بخیلی را دور بگردان و در عوضش پروردگار و محبت خودت، محبت اسلام و قرآنت را خدایا جایگیر بگردان. و خدای مهربان این بندگانی که از راههای دور و نزدیک برای ادا کردن نماز جمعه حاضر شدند، در هر قدمشان خدای مهربان حسنات کتابت بفرما و گناهاشون خدایا محو بگردان. و خدایا گذشتگان این قوم و جمع ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های این قوم و جمع خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. مسافرهایی که از این دیار ما در سفر هستند خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندانشان پس بگردان. و خدایا این جمهوری ما را در بین تمام دنیا از جهت فرهنگ و از جهت اسلام و از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردان. و این رهبران دولت ما را خدایا توفیقشان را رفیق بگردان، عمرشان را دراز بگردان. هر عملهای نیکی که برای آبادانی تاجیکستان دارند خدای مهربان موفقشان بگردان. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که با شما در باب نماز و بی نماز صحبت ها داشتم و انشاءالله باوری کامل هم دارم که این صحبت ها بی تأثیر نمی ماند و هر یک شخصیتی که سخن خدا و پیغمبر را می شنود وظیفه دار است که این سخن ها را برده در خانه خود عملی بگرداند. انشاءالله بعداً اجر او پیدا می شود. حضرت عمر می گوید این اهم امرکم عندی الصلاة فمن حافظ علیها حفظ دینه و من ضیعها فهو لما سواها ازیع. حضرت عمر بار تمام حکومت در اطرافش جمع کرد. وقتی که در خلافت نشست، یعنی در پادشاهی که نشست،
بعد ابوبکر صدیق، حضرت در حال سروزیر فیراد کرد، تمام وزیرها تا گرفتن نزد من بیا، تمام شخصیتی که در حکومت من کار میکند همه را در نزد من حاضر کن. همه جمع شدند. حضرت عمر اولین سخنی که گفتند ای بندگان